ተው ኢትዮጵያውያን ጀርመን ያላችሁ ተው ድምጽ ሆኑ ተው ለይጉንዳም ተቃውሙልኝ እኔ ልጆቼን ነው የምፈልገው እሽ ብራው meine Kinder ልጆቼን ብቻ ነው የምፈልገው እኔ ምንም አልፈልግም እንደው አንድ ቀን እንኳን አይናቸውን ሊያቸው 4 ወር እኮ ሞላ 4 ወር ሞላ ልጆቼ እንደቀልድ ከቤት ወጥተው እንደወጡ ቀሩ ተው ኢትዮጵያውያን ተው ድምጽ ሆኑኝ ተው ልጆቼን አሰጡኝ ተው እነዚህ እኮ ብቸኛ መሆኔን አውቀው ነው ብር የላትም መክሰስ አትችልም ብሎ መጀመሪያ ብር አዋጣችሁልኝ ነበር 2000 ዩሮ ከዛም በኋላ ግን ሰውየውን መክፈል ስላልቻልኩት ነው ተው ልጆቼን አስመልሱልኝ በፈጠራችሁ በገብርኤል እኔ ገብርኤል ልጅ ነኝ ገብርኤል የሰጠኝ ልጆቼን ብቸኝነቴን አይቶ ተው ጀርመን ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የዓለም ኢትዮጵያውያን ተው ኢትዮጵያ ኤምባሲ የኤርትራ ኤምባሲ ተው ልጆቼን አስመልሱልኝ እኔ ምንም ጥፋት አላጠፋሁም ተው ግን ነገ ለሁሉም ይደርሳል እኔ ልጆቼን አፍቀውኛል እሽ ካንሽ መያ ያለ ልጆቼ መኖር አልችልም ተው ድምጽ ሆኑልኝ እኔ ብር የለኝም ማንንም መክሰስ አልችልም ጠበቃ ማቆም አልችልም እዚህ ሀገር ሁሉም በብር ነው ይጉንዳምት በጃዙር ሶሻል አርባይት ፍሬ በምንድነው የምንረዳሽ እንዴት ነው የምንረዳሽ ሰከን በይ ጠላቶችሽ ደስ ይላቸዋል እንደዚህ ስትሆኚ አድተው ደግሞ ሌላ ነገር ስለሚያደርጉ ዝም በይ ፕሊዝ ወንጀል ገብቼ ማንም አበሻ ቢቀር የለም ወንድሜ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ማንም በስልክ ነው ቴክኖሎጂ ነው ዘንድሮ ማንም አይተኛም በልጆቼ ነው የመጡብኝ በልጆቼ እኔ አበሻ አንድ ቀን ከስሼው አላውቅም የሀገሬ ልጅ ነው ብዬ ምን ያደርገኛል ብዬ ትቻቸው ከጓደኞቼ ጋር ተነስጣጥረው ፓስፖርቴን ስተው ገድሉኝ ግደሏት እያሉ እኔን ቄስተው በሞዳቸው እግዚአብሔር ይኸው አስቦሽ ነው ፍርዬ አይዞሽ በእውነት እመኚ እኔ ዛሬ ይሄ ነው ብዬ ማልነግርሽ ነገር ሶሻል ሚዲያ እግዚአብሔር አስቦሽ ነው እኔ አይ ኖ እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝን አውቃለሁ ታያለሽ ምን እንደሚመጣ አንዴ ፍሬ ስሚኝ አንዴ እኔ ቆንጆ ፍሬ ፕሊዝ ቀናቤ ራስሽን ቀናልከሽ ታዩ በቃ ሳምንት ሙሉ አለቀሽ እኮ ሳምንት ሙሉ ያለቀሰች ፍርዬ እንዴት ነው አሁን ማረጋው ዲሲሽን እና ፍሬ አዳምጪና አንዴ ፍሬ ታዳምጪናለሽ የመጣ ነው እኮ እኛ እኮ ልንከስሽ አይደለም ፍሬ turn off the camera please turn off the camera please ካሜራውን አጥፊው አንዴ ዋሃ Yooyaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askaalet jalatti argamtanii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'ammoo viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira akkuma argitanii isiniin jedha namni wallaaltanii jirtanii firiimoo firaawwat jedhamti Yuusil እንግዲህ hin beektu miila darbee dhukkubsadhe jettee akkana godhattee miila ofiitee maal jettee waaqni namaa baasu እንግዲህ akkuma argaa jirtaniin nama guddoo tana taatee baqa kanama maraatu taatee dhugaa dubbachuu fi mana baxabbattee amantaa bakka sagalitti jijjiirtii kinoo takka musliima taatii takka kiristaana taatii dura ortodoksii dhuma guyyaa tokkommoo musliiman ta'a jettee shaadaa qabattee turte isaan boodammoo xiqqoo torbee tokko guutummoo beentee taate ana dhumni namaa kana fakkaata ishiin nama amma nageessu taate እንግዲህ rakkoon namaatti hin beeknu rakkoon
qormaanni garaatiin namatti baay'achuu danda'a gin kan akkana godhu seexanuma fakkaata እንግዲህ namarratti murteessuun gaarii miti maal jennaan kan ishiin immoo itti heerumte antini warra araba ta'e yani warra adii kan እንግዲህ argitan yoo ta'e ijoollee ishiitillee ijoollee sadii moo lama qabdi iyyuu እና ባየ ተቆጥጋ ድበችው አነ ዱራሬ ባየነ ጂቢሲስቴ ማለት ጀናን ጁልየሱም ባየ ተቆነ መራራኒ አከና ዱጋ ድበችው ፊ አማለ በዳ ገና መዋኒ በከንታን ድነመን ቀቢኒ ያው መና አመሞ መና ሀሪኤ ያው እርጋሪኤ Jia toko guute jetti yaa honbochi jia toko dhiise todhu gamoo ijoolleen ishii bakka ijoollee xixiqqaa waan ta'eef rakkina hedduu keessa jirti. Ingidihi waaqayyo amarmatuu fi akka cubbuu ishiitti ishiidhaa dhiisuu bakka hedduu miidiyaa irratti wanti bakka waan jibbisiisaa malee hin hojjettu. Ingidihi dhumni namaa kana ta'a yaa akkuma argaa jirtanii dhuma ishii يعني دوغار بيچو باي تكون نازازنته بيورما كيسته سنو وبي جارمان جرتي اتفكاده دو بي كيسله جراته فرونشي صبل الريغفتن يجولي شي تفي اجراتو اديو في قاد سامتيري مراتو ستاتو مال ستاتو يجولي شي تركن ما يوتاتي دو جراته بري غاريدا انغدي دوغار بيچو باي تكون نازازنته باي نمن انجدن አባ መናቲ ሽትለ ነው ማሽኑ ዶከና ታቴ መጣጢ ከነ ዱግዲ ማልጀቲ በቃ ባይዋን መጥፎ መደራን አርገኒ ዋን እንታኒ ከነ ኦጀቲ ሚዲያ ከነ ረት ጊዜ ሚቀዊ ዱጋርቤ አባርስ መነማተ ከነሽ ጎዴሽ መራጃ ጅራ እንግዲህ አመንታ ሲሞ ከንጅርቱ የሮንዳ አመንታ ጋፋም አመንታ ሙስሊማት አቴ አመንታ ኦርቶዶክሲ ነረብሲቲ ጋፋ ortodoksi deebitemo amanta muslima gadma futet marrabsiti dugarab abarsi namni shi abaru abarsa namni shi abaru dumni nama kana ngidi amma nama dandametti abarsi nama abaru rasimo abarsi ma hingodu aban kannama abara yabarra mala jaramti wangel kana fuyu akuma cubbur siyetti shi dafa adisu እና ከነ ፈካታ ባይቱ ኩና ዛዘንቲኒ ሲኒን ጀዳ ያው ብሎታ ቆይ ዱጋር ብቹ ፊ ዋቀዩ እንግዲህ ጆሌ ሰኔ ረብም ቢዮርማ ከሰተ ዶ ፍሮኒ ሽትረት ዲዮታኒ ባይነ ማዛዘንቲ እንግዲህ የመሞ ዱር አከነ ታቴ ዴቢቴ አመሲሞ ለመተ ዴቢቴ አከነ ታቴ አመሲሞ ዴቢቴ ምስኪን nuga jirenya addunyaa tana lafa tanarra baay'ee qormaata qaba ijoollee reedo qabaachu baatte yaw maal nama mararti miti gin ijoollee sun baay'ee tokko nama mararu gin guddatan እንግዲህ ዋቂዮኒ እሺ ዳፊያ ዲሱ አኩመ ጩቡ ሺቲቲ ነማ ሚቲ ካኒ ነማ እሺ ዳመሌ ካን ጩቡ ሴኑ ነማ ብራቲ ሚቲ ነሞን ሄዱኒ ናረብሱ በቃ ሚዲያ ከናራት ግዝመሽን ቦቹ ከናሬና ሚሺዳፍ ነው እንጅሩ ከባይተኮ ጊዜ ማራቱ ሰን ማራደ ተሉ ኮፊቴ ማልጀተ ጊዜ ኦነምኒ ማራተም ዱጋድበቹ ሳከርቴ ተመለዋቂ ይፈመና ጎድ ማለ አከሚቲ ሚዲያ ራት በኤቶ ነም በቃ እርጋ ፈያ ማራተ በቃ ማልቱ ሚዲያ ራት በኤቶ ከና ጎደዱ ሺደንጀ nugarbe yani kana waan nama baasu baay'ee kuna ajaa'ibee nadhiisu dide ani shii kuni ani fayyaas taate maraattus taate kana waaqumti kuna beeku እንግዲህ namni fayyaa hin qabne እንግዲህ dhugaa dubbachuu fi miidiyaa dhiisi maalitti beektee amma TikTok irratti baatee akkas taati namni shii waraabeen jiru ofii shiitti kan of waraabde liiv irratti baate yeroo hundan argamu ani enjoo waan ta'eef liiv akkas ta'a mi livi ratti dufte akasati luko ofite kana momarate san namni shi warabe hinjir dugaad bachu of mashite ko warabdi
Abeet yaa Rabbi dhugaa Rabbi baay'ee tokko nama azaazantii waaqayyoon lubbuu ishiidhaaf yaa deebisu sammuu ishiidhaaf yaa deebisu. Naan ishii kun baay'ee nama azaazana dhugaa dubbachuu fi hedduu takka namni maaliifi ani amma fakkeenyaa fi waan tokko waan na dhibi tokko biyya ormaa keessatti namumti keenya kan sammuu hin qabne yoo ta'e malee amma fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa keessatti namoota hedduu namoota miliyoona lakkaa'aman kan mana hidhaa san keessa jiru hundiyyuu daa'ima qaba. Hundi isaaniiyyuu daa'ima qaba akka jirutti. Dubbachuuf gisee tokko nama nazaazanan isaan akkanaa kuni biyya ormaa jaa akka jiran hin beeku maal gochuu walooru kana hunda waaqayyo irra dhiifama naa godhu malee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko giseen isaan argu baay'ee tokko garaan na jabaata. Akka biyya ormaa jiran achitti wal fuudhu asitti wal fuudhu dhumni isaanii kinoo kanuma. Na ani yeroo argu dhugaa dubbachuuf garaa kiyyan na jabaate maaliif jennaan kan hundaa madara Rabbi namoonni baqa daa'ima of harkaan qabne jiru mana hidhaa keessatti kan daantu jira ijoollee 3-4 kan of mana hidhaa san keessa wajjin hidhamee jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf kaleessa maal argee liibii seensanii namni akkamitti Rabbi dhugaa dubbachuuf sanummoo dura arganii lammatas deebi'anii kinoo an mana Saawudii sanitti wal fuudhan sila keenya namni sila sammuun qabu dhugaa dubbachuuf kana Rabbi naa baasu dhugaa waqtii dhiifama godhu an kanaayyuu dubbadhe biyya ormaa keessatti kan ba'aniif hojiif malee biyya ormaa keessatti ni beeku maal gochi kanatti seenan ana Kiristoosii ani baqa yeroo baqaawunan argu baay'ee tokko na azaazanu jireenyi biyya ofiitis baay'ee rakkisaadha. Gin waan bees Saawudii san yaa'u namni wallaal hin jiru anuyyuu nan beeka rakkoo ishiin qabdu ni beeku dhuma beekanuu moo achumatti walooru akkuma horii oguma waggaadha sanu. Ana kanan isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuuf garaa kiyyatu na jabaate giseen isaan argu gisee namoota biyya ormaatti kinoo ani nama eenyu jedhurre isaan kinoo rakkatanii midhaan isaanii mana gadi baaste yookiin immoo araboonni rakkisan isaan kanatu garaa nama nyaata malee isaan kinoo waloranii rakkatan kun dhugaa dubbachuuf garaa kiyyan na jabaata isaan ani sirmaayyuu